Hello, minjani guys. I hope ku ri mpfhukeni. Namuntlha ni lava hi vulavula hi ti-fan ta Benny Mayengani na ti-fan ta Mr Post ku katsa na ti-fan ta Caterpillar cause ti-fan ta Caterpillar hakanyingi ne i ti-fan ta Post i ti-fan ta Caterpillar. Okay guys, ni lava hi vulavula hi nyimpi leyi nga kona exikarhini ka ma-BMQ na ma-Team Sherman. Ma-BMQ guys na ma-Team Sherman ku le ku lweni swinene. Loko ni languti ka YouTube ni vona nyimpi ya ma-BMQ na ma-Team Sherman. Loko ni languta ma-Facebook nyimpi between ma-BMQ na ma-Team Sherman, leswiwani swi le ku ngheniseni ka vanhu mhakeni yikulu cause swi vanga rizondo exikarhini ka hina ti-fan swi vanga rizondo exikarhini ka hina ti-fan hikuva Benny Mayengani na Mr Post loko mina ni swi languteni a ve le ku lweni vanhu lava vo nandzihisa music hi ku without beef ka music ku nge vi na music wu nandzihaku, ku nge vi na music wu nandzihaku. So vanhu lavawani vo hi driver vo endlela ku ri yini na music wu kota ku nandziha, mara mina loko ni swi languteni ni vona nga ri se ku na nyimpi exikarhini ka ti-fan hikuva mavona loko ku kha ku rhuketelaniwa ka Facebook va Team Sherman va rhuketela va ma-BMQ va rhuketela va Team Sherman, na loko munhu a poste swo nyawula u khomenta hi swilo swin'wana swo huma endleleni. So guys, nyimpi leyi kulukumba ku yi timela nyimpi leyi guys i ku tiva ku va yisa lava a ve le ku lweni. Benny Mayengani na Mr Post va twanana vanhu lava guys, a ve le ku lweni. Sola wena u solaku, seketela wena u seketelaku, mara wolowo i ntiyiso ku ri Benny Mayengani na Mr Post ku katsa na Joe Shirimani a ve le ku lweni vanhu valava. Loyi ni nga ta n'wi hlaya nyipini swa mapele Caterpillar wa ha lava ku duma, ku za mi vona ta hi tindlela letiya ta yini ta nyimpi u lava ku duma tamani. So ende lexi ni tsakisaka hi n'wina vanhu ne mi n'wi support ka leswi a swi endlaka. A hi vangani va Mr Post, ti-fan ta Mr Post ti sapota ku demand, ti-fan ta Mr Post leti sapota ku demand hi lava n'wi tivaku, lava nga kula na yena hi vo va sapota ku demand, mara lavan'wana a ve le ka swona swo fana na sweswo. So guys a hi seketeleni ti-artist hinkwato guys, hi nga kheti. Na loko ku ri ku artist music wa yona wu landzelela u nga comment swo huma endleleni loko a posti swa yena guys, hikuva ku na lava n'wi rhandzaka munhu waloye. Hi leswi a ni mi khomeli swona hi sikwini ra namuntlha guys.